Jonas Menezes, husu Cifi suku manliwan fong, atu cria programa nebe furak e suku. Diliu cria jogo e campo futsal Real Madrid, nebe parado hela durante ne. Jovem Jonas Menezes, hanesamos comunidade manliwana, husu Cifi suku fong, nebe eleito e tina idane. Atu cria programa furak e suku manliwana, no cria jogo futebol nebe parado hela. Malu deki de desa de jeng aras ke dikansa tempuran de ke biaras ke bias nessa situação normal também tá tendo que nessa mudança climática nebe mais acontece que tu nebe ya uni começar o suco agora ou cria baleta ser nebe agora que tá estrago isso na hoje agora é mal hal mo dal na tu tako tu baleta ko se espera se suco tá dessa ali atu nebe le lokal baleta ser nebe kulu lahyana atu biasa nebe halai tu fatam ini asidente sa inura samo de que acontece também baleta se nebe baleta se uruk hihatena sira tak sira awal sira pun mai hol hela ne tak di dalam itu espera kata gue sama cukup pun ni bela hari ini total sama atau dia extra balu asamnya ya alia espera que va mungkin durante ne sirso tira tadi pun mai tawar sama espera se cukup pun total sama mungkin ni ban tapi hadiah numos dalam sirbe mat espera se cukup. Durante ne, jovem Síria suku manliwana nunca sente potencialidade jovem sirenian e a desportiva no atividade suku manliwana menos TBS. Espera se suku fom, bele haburas no loque fal futebol futsal ou qualquer jogo não existe e a campo Real Madrid no Celutan. Reportagem Epifane de Carvalho, televisão Timor Post. Janela informação ba emogoto. Atua tem informação atual dia Clio. Kita haluha, hane yang butang subscribe, like, halo komentário, no fahe tutang ba media sosial hotu.